Dobro večer, ja sam reporter na licu mesta, ovdje imam gospodine Jovo, kako ste danas, gospodine Jovo? Pa pamtim ja i bolje dane, moram reći. Jel te i bolje dane, znači kada, pre oktobra? Da. Pre oktobra, znači, vi ste Tito. Vi ste Tito. Titovo polje, naravno. Jel vi znate koje je danas godina? Gospodine, ja bih vas zamolio... 14. Ja bih vas zamolio da napustite prostoriju. Molim lepo. Granice su otvorene u Bilošim gdje smo, izađite iz zemlje, molim lepo, gospodine. Zamolio bih vas. Gospodine, vrata su vam tako. Dakle, da, vrlo zanimljivo. Telefon, kamera. Kamera. Telefon šalim, Kamera, snimamo. Upravo smo dobili izveštaj sa lica mesta da ovaj gospodin ovdje pravi neke vrlo zanimljive projekte koje su bitne za našu državu. Ja bih htio time da sa ponosom predstavim ovaj projekat koji ću sad ovdje s ponosom da predstavim. Evo, pogledajte, molim. To se zove Health. I sad ćemo da... To je bombona. Jedno malo obavještenje. Ako mnogo jedete ovih bombona, može da vam se priviđa malo neko detence koji ima brano nešto na glavi. Ja ne znam sve šta je to, gospodine. Alo, reže, pa iseci to, pa ništa nećemo prodati ako im bude ovo priča. Ajde,